ni kuwa gatanu tariki ya 17 Mutarama. Ni umunsi wa 17 w'umwaka wa 2020. Itariki yagiye irangwa n'ibikorwa byinshi. Hari mu mwaka wa 1773 ubw'umwongereza wari impuguke mu by'ubumenyi bw'isi witwaga James Cook yabaye umuntu wa mbere wageze ku ndiba y'isi y'epfo izwi nka Cercle Polaire Antarctique. Ku itariki ya 17 Mutarama mu mwaka wa 1793 mu mpinduramatwara y'Abafaransa Revolution Française, abadepite mu nteko ishinga amategeko batoye bemeza ko ari umwami w'Ubufaransa Rudoviko wa 16 yagomba kwicwa aciwe umutwe. Iyicwa rye ryaje gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 21 Mutarama muri uwo mwaka. Hari mwaka 1871 ubwo mu gihugu cy'Ubufaransa mu rusisiro rwa Pome muri komine ya Mayenne habaye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Kuri iyi tariki mwaka 1895 uwitwaga Félix Faure yatorewe kuba perezida w'Ubufaransa. Mu 1913 Raymond Poincaré atorerwa kuba perezida w'Ubufaransa. Mu 1920 uwitwaga Paul Deschanel yatorewe kuba perezida w'Ubufaransa. Hari ku itariki ya 17 Mutarama mu 1946 ubwo hateranaga bwa mbere akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi. Hari ku itariki nk'iyi mwaka 1948 ubwo mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi hatorwaga umwanzuro nimero 38 wari ugamije gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu by'Ubuhinde na Pakistan bipima imipaka by'umwihariko intara ya Kashmir. Mwaka 1959 kuri itariki igihugu cya Senegal n'icyitwaga Repubulika ya Sudan cyaje guhinduka Mali, byishyize hamwe bikora igihugu kimwe cyahawe inyito ya Federation du Mali. Ni igihugu cyabayeho kuva mu 1959 kugeza mu 1960. Ibyo bihugu biza gutandukana, kimwe kiba igihugu kwacyo ikindi ukwacyo. Hari ku itariki ya 17 Mutarama mwaka 1991 ubwo ingabo za Leta Zunze za Amerika zari zishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye zatangiye kugaba ibitero by'indege ku gihugu cya Iraq yari imaze kwigarurira igihugu cya Kuwait. Byahawe inyito ya serwakira yo mu butayu Operation Tempête du Désert. Ni ibitero byamaze amasaha 100. Hari mwaka 1566 kuri itariki ubwo ari Cardinal Antonio Michel Gisirieri yatorerwa ku mushumba wa Kiliziya Gatolika wa 2025 agahabwa izina rya Papa Pio wa gatanu. Mwaka 1861 kuri itariki nibwo umwongereza wari umuhanga mu bijyanye n'amazi witwaga Thomas Cropper yakoze ubwiherero bumenyerewe bukoreshwa n'abasirimu buzwi nka toilette à chasse d'eau, bamara gukoresha bagakanda amazi imyanda ikagenda. Mu 1982 kuri itariki polisi yo mu gihugu cya Espagne yakoze igikorwa cy'ubutabazi ubwo batabaraga se w'umuhanzi w'icyamamare witwa Julio José Iglesias de la Cueva warafashwe bugwate n'abantu mu mutwe witwara gisirikare witwa ETA. Ibyihebe bine byari byamufashe bugwate byose byafashwe mpiri, bikaba byarasabaga ko byagomba guhabwa miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo bimutange. Mu 1994 kuri itariki i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye umutingito wahitanye abantu 61, 1500 barakomereka. Mu 1995 mu gihugu cy'Ubuyapani mu gace ka Kobe habaye umutingito wari ku gipimo cya 7.2 uhitana abantu 563. Mu mwaka wa 2002 muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikirunga cya Nyiragongo cyararutse gisenyagura kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Goma. Icyo gihe icyo kirunga cyasenya amazi 10,000 abandi basigara badafite aho bikinga. Hari ku itariki mu mwaka wa 2004 ubwo mu gihugu cy'Ubufaransa ibihumbi n'ibihumbagiza by'abasilamu biruhaga mu mihanda mu mujyi wa Paris bamagana itegeko ryari ryashyizweho byavuga ko abanyeshuri b'abayisilamu batagomba kujya mu mashuri bitandiye. Mu mwaka ushize 2019 mu gihugu cya Colombia mu murwa mukuru wacyo Bogota hagabwe igitero cy'iterabwoba gihitana abantu 68 barakomereka. Ubihanganye byavutse kuri itariki mwaka wa 1964 havutse Michelle Obama, umugore wa Barack Obama wabaye perezida wa Amerika kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2017. Mwaka wa 1893 hatabarutse Rutherford B. Hayes wabaye perezida wa 19 wa Leta Zunze za Amerika. Mwaka wa 1961 hatabarutse Patrice Emery Lumumba, umunyapolitiki w'umukongomani wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuva mu 1960 kugeza mu 1961. Abagendera ku myemerere ya gikirisitu uyu munsi bazirikana mutagatifu Achille Wisete, Gamelibert, Juliani, Marcel, Theodose, Bikira Maria Wipome, Janvier Sanchez, Antoine na Roseline. Twishime Jado Fils.